Makiaria marĩ thukuru-inĩ wa muthingi wa Marimba, imenti ya Rugongo kaunti-inĩ ya Meru, ma-MCA aya a mbunge ya Meru marauga matirona ũkinyanĩria wa tabarĩra cia mũingĩ matũra-inĩ mũgarũ na ũrĩa gavana Kawira Mwangaza akoretwo akiuga. Ta cukuru-inĩ ũyũ marauga no muthingi wakĩtwo no indi ciringi mirioni 1.2 nĩcigirwo keheri-inĩ gukinyanĩria mũbango ũyũ. Meallocate pesa na pesa ilikuja kwa ground, tukaona kazi ni kama inafanywa. But unfortunately for the last 2 years this is the work. Hii ndio ile kazi imefanyika, bado watoto hawana class, and we were hoping that hii class itamalizika the earliest possible ili watoto wetu wapate mahali pa kusomea. Ma-MCA aya matetetie muikarire mũru wa arutwo irathi-inĩ na gutiganirio gwa tabarĩra imwe ni ene kandarathi. Kwa hivyo tunataka kusema hii maneno yote ni uongo, na very soon tutaenda kwa every project ile imesemekana imetumika, imemaliziwa na pesa zimetumika, na we are expose those project, na tutakuja kuandikia na Committee of Devolution ya Senate wakuja hata wa kutusaidia, kwa sababu hatutakubalia Wameru wadanganywe na kuibiwa. Ma-MCA aya riu maroria muthurimi munene wa mathabu ekinye kaunti-inĩ ino na kumurika uria mbeca cia mũingĩ ikoretwo ikihuthika. Na tuna put control of budget hata yeye on notice. Sijui kama yeye anapewa pesa na former governor Kawira Mwangaza ama ni nini inaendelea, kwa sababu ndiye anasema ndiye namba 2 kwa kutumia pesa za umma vizuri, lakini ukiangalia hakuna hiyo kazi imefanyika. Na ukiangalia sasa kaunti yote, shule zote 777 classes kwa hivyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jerry wa Njoroge.